Osim što se bavim poslom profesora fizičkog vaspitanja, trčim polurekreativno, poluprofesionalno i polumaratone. Kroz te svoje aktivnosti koje su više dimenzionalne, znači nije samo puko trčanje u pitanju, već mnogo više od toga. Trudio sam se da sve to negde ostane zabeleženo i da stavim na papir, a da ostane na polzu građana. Te aktivnosti su, dakle, na prvom mestu promocija svoje zemlje Srbije, mog grada Paraćina, zatim prenošenje zdravih navika na mlađe naraštaje, ali i na celu populaciju i povezivanje svog grada, svoje opštine sa našom dijasporom. Ali izdvojio bih dve trke koje sam imao u zadnjem periodu. Trka mira je trka koja kroz tu humanu ideju mira među ljudima na celoj planeti Zemlji, znači prolazi bukvalno kroz sve zemlje sveta, a mi smo imali čast u našem gradu da je dočekamo. Druga trka koja mi je posebno draga bio je polumaraton u Rijeci, gde sam dobio poziv od našeg konzula, gospodina Nenada Maričića, dakle srpski konzulat u Rijeci. Podelili smo moje iskustva sa prethodnih trka, dobio neke savete i uputstva kako što bolje reprezentovati svoju zemlju i svoj grad i zajedno se složili da svi mi zajedno radimo na što boljem ugledu i prezentaciji naše zemlje u svijetu.